Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze mwese aho muherereye, nizere ko mwaramutse amahoro. Uyu munsi rero turababwira ko Ambasaderi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihugu cy'Ububiligi yahamagajwe gitaraganya. Impamvu ni iyihe? Muraje mubisobanukirwe. Reka ariko mbere yo kwinjira muri iyi nkuru dufate umwanya tubashimire. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi turabashimira kuba mubana natwe mu nkuru tubagezaho. Turabashimira cyane mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Mwarakoze cyane, turabashimira kandi tuzakomeza kubikora. Turasaba kandi namwe mutarakora subscribe kuri channel yacu kubikora kugira ngo namwe tujye tubana mu nkuru tubagezaho umunsi ku munsi, ndetse tunababwira ko niba hari inkuru aho iwanyu mwifuza kudusangiza muhawe ikaze. Nitwa na Cretin Ntirushwa, hani ku Ibendera TV, ikaze kuri mwese. Turababwira ko Ambasaderi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihugu cy'Ububiligi yatumijweho igitaraganya na leta y'Ububiligi kugira ngo agire ibyo asobanura. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi yatumijeho Ambasaderi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Christian Ndongara Nkunku i Brussels mu Bubiligi kugira ngo agire ibyo asobanura. Reka tubanze tubagezeho impamvu nyamukuru yaturutse ku ihamagazwa ry'uyu mugabo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iherutse gufata icyemezo gikomeye, aho abantu 37 muri 51 bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bakatiwe urwo gupfa. Muri aba 37 rero bakatiwe urwo gupfa harimo n'Umubiligi. Turagenda dusobanukirwa akantu ku kandi ku birebana n'iyi nkuru, ariko reka tubyinjiremo muri ubu buryo. Mu minsi ishize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaye igisa no gushaka kwigizayo Perezida Tshisekedi, gusa uyu mugambi ntiwigeze ugerwaho neza, aho abateguye kudeta ya abapfubanye. Nyuma y'ibi rero abantu 51 barafashwe ndetse baburanishwa n'urukiko rwa gisirikare bashinjwa kugerageza guhirika Perezida Tshisekedi ku butegetsi. Abantu 37 barimo Abanyamerika 3, Umwongereza 1, Umubiligi 1 n'Umunyakanada 1 bakatiwe igihano cy'urupfu nyuma y'uko urukiko rubahamije kugerageza guhirika Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku butegetsi. Abo bagabo bashinjwe kugaba igitero cyo muri Gicurasi tariki ya 19 uyu mwaka, ubwo abagabo bitwaje imbunda bagabye igitero ku rugo rwa Perezida Tshisekedi. Christian Maranga, Umunyamerika ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukekwaho kuba ari we wari uyoboye umugambi, yiciwe muri icyo gitero hamwe n'abandi 5 muri bo bari bari kumwe muri icyo gitero. Aba intandaro yo kwicwa ngo nuko banze gutabwa muri yombi mu mahoro. Birumvikana n'ubundi bashobora kuba baratekereje ko nibatabwa muri yombi n'ubundi igihano cy'urupfu aricyo kizabahabwa, bagahitamo kwicwa n'ubundi bidatwaye iminsi n'igihe. Umunyamerika rero uri muri aba ngaba bakatiwe urwo gupfa yitwa Benjamin Zalman Poluni. Uyu akaba yarakoranaga ubucuruzi na Christian Maranga. Undi wakatiwe igihano cy'urupfu ni Jean-Jacques Wondo, ufite ubwenegihugu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubwenegihugu bw'Ububiligi. Uyu niwe tugiye kugarukaho kubera ko ari we watumye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze muri ambasaderi wayo ahamagazwa na leta y'igihugu cy'Ububiligi. N'ubundi ariko ibi byari byitezwe cyane, kuko uyu akimara guhabwa iki gihano leta y'Ububiligi yahise itangaza ko idashyigikiye iki gihano cyahawe umwenegihugu wabo.
leta y'Ububiligi yatangaje ko ihangayikishijwe n'umuturage wayo Jean-Jacques Wando wakatiwe igihano cy'urupfu n'urukiko rwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikare usanzwe ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi, Wando yari asanzwe ari inzobere mu bya gisirikare, akaba yarageze i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo yagirwaga umujyanama wihariye mu rwego rushinzwe iperereza muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wando yafashwe n'abasirikare bakorera urwego rw'ubutasi tariki ya 22 Gicurasi muri uyu mwaka w'2024 ashinjwa gukorana na Christian Maranga wayoboye igitero cyashakaga guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Uyu Wando akaba yarakatiwe igihano cy'urupfu tariki ya 13 Nzeri muri uyu mwaka w'2024 hamwe n'abariya bandi bose twababwiye, umubare ni 37. Ibi bikimara kuba, Ububiligi bwababajwe cyane n'uyu mwenegihugu wabo, maze umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi David Jordan atangaza ko guverinoma y'igihugu cye ihangayikishijwe n'iki gikorwa kandi ko yamaganye kenshi igihano cy'urupfu leta ya Kinshasa yasubijeho. Mu magambo ye yagize ati Ububiligi bufata iki kibazo nk'igikomeye cyane kandi bwamaganye kenshi igarurwa ry'igihano cy'urupfu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba mu ruhame no mu biganiro byabaye hagati y'impande zombi. Igihano cy'urupfu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyasubijweho muri Werurwe muri uyu mwaka w'2024, aho leta ya Kongo yavuze ko abagambaniye igihugu bagomba kwicwa. Ubu rero ambasaderi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Bubiligi akaba yatumijweho ni leta igitaraganya. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi kuwa mbere tariki 16 Nzeri muri uyu mwaka w'2024 yatumijeho ambasaderi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Christian Andongara Nkunku i Brussels mu Bubiligi, maze imugezaho ubutumwa bwamagana igihano cyakatiwe aba bantu 37 barimo n'Umubiligi Jean-Jacques Wando. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'ikiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Hajar Labibu yagiranye na mugenzi we wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwangwa Wangna tariki ya 15 Nzeri muri uyu mwaka w'2024. Abakurikiranira hafi bya politiki y'ibi bihugu byombi bavuga ko iri hamagazwa ari ikimenyetso gikomeye, kuko ngo bisa no kumwereka ko igihugu cye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyarenze umurongo utukura. Aba kandi bavuga ko Ububiligi bwagaragaje kutishimira iki gihano cyahawe umwenegihugu wabo, ibintu bishobora gutuma hagati y'ibi bihugu byombi hashobora kuvuka umwuka mubi. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi EU nawo wamaganye igihano cy'urupfu urukiko rukuru rwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruherutse gukatira abagerageje guhirika Perezida Tshisekedi ku butegetsi. Abantu bakaba bategereje ikizaba nyuma y'iri hamagazwa ry'igitaraganya cy'Ububiligi kuri ambasaderi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Bubiligi. Ububiligi ubusanzwe ni igihugu cy'inshuti y'akadasohoka na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byagiye bigaragarira mu buryo Tshisekedi yagiye arwara akajya kwivuriza muri iki gihugu, ndetse akitabwaho mu minsi mike agahita akira akagaruka ku mirimo ye. Uretse ibyo kandi iki gihugu cyagiye kigaragariza urukundo rwacyo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'ubufatanye mu birebana n'impande za gisirikare ndetse no mu zindi mpande z'ubuzima bw'igihugu butandukanye.
mu gihe rero uyu mubano waba ujemo agatotsi, Ububiligi bushobora kwihorera ku mwenegihugu wabwo mu buryo bweruye, yaba mu bihano bwafatira iki gihugu, ndetse biranashoboka ko gishobora no gutegura umugambi weruye wo guhirika Tshisekedi ku butegetsi. Byose reka tubihange amaso, buri kintu cyose byanze bikunze kiba gifite iherezo. Ku rundi ruhande, Abanyamerika ndetse n'abo muri Canada nabo ntawe uzi icyo bari gutegura ku birebana n'abenegihugu babo bamaze gukatirwa urwo gupfa n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi aho binakomerera ni uko ibihugu biba bifite ubukana bukomeye ku benegihugu babo, aho bigereranywa n'uburakari bw'ingwe ku byana byayo, aho iki bisagariye cyose ingwe iza ishwanyaguza iteretse no kurimbura. Tuganye ku musozo w'iyi nkuru, ariko reka twongere tubashimire mwe mudukurikira umunsi ku munsi. Gukurikira Ibendera TV ntago muba muri guhamba imbwa. Turabashimira mwe mubana natwe mu nkuru tubagezaho umunsi ku munsi, muri ab'agaciro gakomeye kuri twe. Imana ibahe imigisha myinshi. Nitwa na Cretin Hiroshwa, aha ni ku Ibendera TV. Mwirirweho muhaye kandi muronke.